Ni piriang skumbahai pi borok syakanika channel kejongi, but hakanika video ke bom tasngi ngin pek yakanika post ke barang sulat thamai hapo Shillong Meghalaya. Lada pi kwa ban pek ki judge video ki ba karan chapang ki jingja lani ki khana ki ba ja sha hapo perthai ki khana ki ba sngoshar khai lani ki ba snongio phila ban vai yakanika channel ke bokerteng crime stories hakanika channel ngia kren daka ketin kasi bat ngia batai chapang kini ki khana ki ba jasha apo perthai kaleng jokanika channel ngala abo apo description jokanika video yakanika post la apalat daka Northeast Regional Institute of Education lanika NERIE mantau benai arajar arpoi ka kerteng jokanika post kadai technical coordinator bat ka last date lanika tarik ke bakhado bapilaban submit ya ke application ke jompi kadai hu arpau tarik ubanai September arajar arpoi ka upper age limit kadai laipusan senam bat ka salary lanika tulap kadai laipusan hajar hakshi benai ka educational qualification lanika jingdon kam ban pendap haki jingpule shopapin apply ke nika post kalong gumne pihak ban pendap ya ka degree ke jompi haka electronics lani communication engineering lani pendap yaka masters lani MSc haka physics with wireless communication lani electronics kumka special subject jongpi bat pideru bandan ka experience kumba license ai haka operation bat ka maintenance haka TV lani broadcasting studios ki candidates ki balong eligible bat ki bakwa ban apply kani ko post pihak ban submit ya ka application form ko jongpi shwalane haka arpoterik benai September arajar arpoi lingba ka email syakanika email address niri.shillong@ncert.nic.in bat pihak ban send langru yaki scan copies jongki documents ki jongpi kumbala mention haka application form yakni ka application form phila banyo naka official notification lani ka notice ka balak palai dakni ka NERIE but yakni ka official notification ngala ai hapo description jokni ka video te phila ban download yakni ka notice lingba kani ka link ka bangala ai but phila ban pule lada phikwa ban tem shpang kuwe ki details